Zamislite da je 1916. godina, septembarsko sunce prilično prži iznad makedonskih planina. Tu, ne tako daleko od Soluna, ste među svojima, sa srpskom vojskom, tek oporavljenom od albanske Golgote. Svi gledaju ka severu, ka rodnoj Grudi koju su nam dušmani oteli. A onda, kroz dim artiljerije i prašinu, začuje se zvuk koji niko ne očekuje u ovom kršu. Zvuk škotskih gajdi. Ali, ko su uopšte bili ti ljudi u suknjama koji su hiljadama kilometara od svojih kuća jurišali na bugarske rovove za srpsku slobodu? Ovo je priča baš o njima. O Škotima koji su se borili za Srbe. Pomoz Bog, ja sam Darko Nikolić, novinar ovdašnji i pisac sada već serije besplatnih knjiga Gvozdeni puk. Posetite patreon.com kroz Gvozdeni puk da saznate više o tome. Škoti koji su stigli da pomognu Srbima nisu bili bilo ko. Prvi bataljon kraljevskih Škota, odnosno Royal Scots, bio je deo najstarijeg pešadijskog puka u britanskoj vojsci, jedinice čija istorija seže još u davni 17. vek. Pre nego što su osetili barut Balkana, ovi ratnici iz Lotijana, okolina Edinburga, prošli su pakao Indije i rovove Ipra na zapadnom frontu. Krajem 1915. godine stiglo im je novo naređenje. Idete na jug, Srbima treba pomoć. Možete li da zamislite srpskog domaćina, seljaka iz Toplice ili Šumadije, koji do tog velikog rata jedva da ikada je izašao iz svog sreza, kako prvi put u životu vidi 1000 naoružanih i prekaljenih muškaraca u suknjama? Zapisi kažu da su naši preci u početku bili potpuno zbunjeni pojavom tih škotskih kiltova. Međutim, početna neverica brzo je nestala. Čim su naši vojnici vidjeli kako se Škoti kreću kroz krš i kako podnose surovu klimu, Srbi su njima prepoznali istu gorštačku narav i prkos. Prihvatili su ih svim srcem, nazvaši ih svojom planinskom braćom. Međutim, Škoti su se u Solun iskrcali kada je srpska vojska već bila u kritičnom povlačenju. I iako su zajedno sa Ircima i Francuzima pokušali da probiju bugarske linije i otvore put ka srpskim divizijama, akcija je kasnila. Bugari su već presekli sve komunikacije. Škoti su sa bolom slušali kako zbog njihovog kašnjenja, a i ne baš velike brojnosti sa kojim su ih britanske vlasti uputile u taj deo Evrope, srpska vojska tada u mukama mora da se povlači ka Albaniji. Ali Škoti nisu otišli. Ostali su tu na frontu, tada novoformiranom Solunskom, čekajući trenutak kada će zajedno sa Srbima da krenu tamo gde Srbi žele. Ono što malo ko zna jeste da Škotima najveći neprijatelj na Balkanu je bio Bugarin, već priroda. Makedonske močvare bile su leglo malari. Više Škota je iz stroja izbacio komarac nego neprijateljski metak. Bolnički zapisi govore o hiljadama obolelih koji su drhteći od groznice odbijali da napuste položaj. I taj škotski inat, nama tako dobro poznat, bio je jači od bolesti. Znači, kulminacija njihovog junaštva dogodila se 30. septembra 1916. godine. Cilj je bio strateški važno selo Monoklisija, tako ga bar Grci sad zovu, tad se to zvalo Gornje Karadžovo. Sad, čije je bilo, ne znam, možda Grci imaju reč Gornje. U svakom slučaju, mnogo važna lokacija za taj vojnički trenutak. Problem za naše saveznike Škotske opet je bila priroda, jer između Škota i bugarskih snaga nalazilo se 500 metara brisanog prostora. Apsolutna čistina. Smrtonosna zamka. I nakon što je artiljerija utihnula, Škoti su ustali iz rovova stežući svoje čuvene puške Lee Enfield. Te brzometke u rukama škotskih strelaca bile su strahovito oružje, ali tog dana je presudilo nešto sasvim drugačije. Usred te tišine, pre juriša, začule su se gajde. Gajdaši su izašli pred stroj. Za Škote to je bio poziv u slavu, u večnost, a za neprijatelja to je bio početak košmara, jer gajde su bile i moćno sredstvo psihološkog rata, taj prodoran, ponekad stvarno nestvaran zvuk koji se prolamao kroz kamenite klance, ledio je krv u žilama i Bugarima i Nemcima koji su se tu nalazili. I oni su znali kad čuješ gajde, i to takve gajde, znaš da dolaze Škoti, a oni se baš i ne povlače lako. Uz tu drevnu muziku Škoti su pretrčali čistinu bez ikakvog zakona. Izgubili su 3 oficira i 17 vojnika u 1 sekundi. Ali zvuk gajdi nije prestajao, sve dok i posljednji neprijatelj nije izbačen iz sela. Da, pobedili su.
za Srbe. A dok su ti muškarci jurišali, škotske žene su lečile. Škotske ženske bolnice na čelu sa dr. Elsie Inglis bili su zapravo anđeli čuvari srpske vojske. Naši preci su ih od milošte zvali sive prepelice. One nisu bežale ni od tifusa, ni od granata. Dr. Inglis je, na primjer, odbila da se povuče kada se desio onaj čuveni slom Srbije 1915 i pala u zarobljeništvo samo da ne bi ostavila svoje srpske ranjenike. Njena i požrtvovanost škotskih žena ostavila je takav trag da i danas u Mladenovcu postoji divna spomen česma koja je podignuta baš njima u čast. Škoti iz Zlotijana i Srbi iz Šumadije možda nisu govorili istim jezikom, ali su znali šta je dobro i koliko žulja čizma koja ti stoji za vratom. Znali su da se za to dobro bore. Eto danas, kada se sećamo Monoklisije i škotskih gajdi u onom makedonskom kršu, mi ne čujemo samo jedan istorijski podatak, čujemo sećanje na iskreno prijateljstvo plaćeno krvlju. Bog da duše prosti svakom škotskom gajdašu i svakom srpskom trubaču koji su zajedno dozivali slobodu. I dozvali su je.